Jack London, Zov divljine. 6. Od ljubavi prema čovjeku. Kad su se minulog prosinca Johnu Thorntonu smrzle noge, njegovi su ga drugovi smjestili na sigurno da se oporavi, a oni su krenuli uz rijeku, da bi u Dawsonu spustili splav građevnog drveta. Još je uvijek malo hramao kad je spasio Bucka, ali je i to iščezlo otkako je vrijeme otoplilo. I Bucku se malo pomalo vraćala snaga dok je ležao na obali rijeke. Za dugih proljetnih dana gledao kako voda teče i lijeno slušao ptičije cvrkutanje i pjesmu prirode. Nakon prevaljenih 3000 milja odmor uvijek dobro dolazi i Buck je, valja priznati, lijepo ljenčario i oporavljao se. Dok su mu rane zacjeljivale, mišići se nadimali, a meso se opet javljalo i pokrivalo kosti. Uostalom, svi su oni besposličarili. Buck, John Thornton i Skeeta i Nig, čekajući splav kojom su se trebali spustiti u Dawson. Skeeta bijaše irska prepeličarka. Odmah se sprijateljila s Buckom, koji, malne na umoru, nije mogao da se odupre njezinu približavanju. U nje je bila neka vidarska crta što je imaju neki psi. I kao što mačka mije svoje mačiće, tako je i ona mila i čistila Buckove rane. Svakog jutra redovito, pošto bi on bio gotov sa svojim doručkom, ona bi vršila dužnost što ju je sama sebi odredila, dok se nije navikao na njezine usluge i očekivao ih kao i Thorntonove. Nig, isto prijateljski sklon, premda je to manje pokazivao, bijaše golem crni pas, napol vižle, napol hrt, s očima kao što su se smiješile, neizmjerno dobročudan. Bucku na iznenađenje, ti psi nisu prema njemu pokazivali ni malo ljubomore. Činilo se da sudjeluju Thorntonovoj ljubaznosti. Kako se Buck pridizao i jačao, mamili bi ga u svakovrsne smiješne igre, a ni sam Thornton nije mogao propustiti da u njima sudjeluje. I tako je Buck kroz svoje oporavljanje prešao u nov život. Ljubav, prava, strasna ljubav, prvi put ga je to prožela. Toga nije nikad osjetio u kući suca Millera, dolje u suncem obasjanoj dolini Santa Clara. To što je sa sučevim sinovima išao u lov i s njima naokolo obilazio, spadalo je u neku vrstu poslovnog združivanja. Sučevi mu unuci bijahu povjereni kao u kakvo sjajno skrbništvo, a sa samim sucem nalazio se u nekom otmjenom i dostojanstvenom prijateljstvu. Ali ljubav, kroz ničavu i žarku, koja bijaše obožavanje, koja bijaše ludilo, pobudio je u njemu jedino John Thornton. Taj mu je čovjek spasio život, a to jest nešto. Nadalje, bio je gospodar kakav se samo može zamisliti. Drugi su se ljudi skrbili za svoje pse iz osjećaja dužnosti i iz poslovnih potreba, a Thornton se o svojim brinuo kao da su mu djeca. Brinuo se za njih naprosto zato što drugčije nije mogao. I ne samo to, nikad on ne bi propustio ljubazan pozdrav ili veselu riječ što sokoli. Nije zaboravljao sjesti kraj njih i s njima lagano razgovarati. Nazivao je to preklapanjem. I u tome za nj bijaše isto toliko radosti koliko i za njih. Znao bi grubo staviti Buckovu glavu među svoje dlanove i onda ga, prislonivši svoju glavu uz njegovu, potresati tamo amo basipajući ga pogrdnim imenima, što za Bucka bijahu puna ljubave. Za Bucka nije bilo veće radosti od tog grubog zagrljaja i zvuka progunđanih onih riječi. Svaki put kad bi ga dirnuo, Bucku se činilo da će mu srce iskočiti iz grudi. Toliki biješe njegov zanos. A kad bi ispušten skočio na noge, onako nasmijane njuške riječitih očiju, dok bi mu u grlu treperio neizušćeni glas, John B. Thornton zadivljeno skliknuo: "Gospode, ti samo još da progovoriš." Buckovo izražavanje ljubavi bijaše srodno ranjavanju. Često bi Thorntonovu šaku zahvatio ustima i tako je stisnuo da su se poslije na njoj još neko vrijeme vidjeli otisci njegovih zubi. I kao što je Buck poimao da su one ružne riječi znak ljubavi, tako je čovjek razumijevao da je taj tobožnji ujed zapravo milovanje.
Bakova se ljubav, međutim, ponajviše javljala u obožavanju. Dok je divljao od sreće kad bi ga Thornton pomilovao ili mu što god govorio, on tih znakova ljubavi nije tražio. Za razliku od Skite, kojoj bijaše u navali da tura njušku u Thorntonovu šaku sve dok je on ne pomiluje, i za razliku od Niga, koji je prilazio i svoju veliku glavu naslanjao Thorntonu na krilo, Buck se zadovoljavao da obožava izdaljeg. Sate bi sate znao ležati do Thorntonovih nogu, revan, budno motreći, pogleda uprta u njegovo lice, proučavajući ga i s najvećim zanimanjem prateći svaki časoviti izražaj, svaki pokret ili promjenu na crtama. Događalo se da bi legao podalje sa strane i promatrao obrise čovjeka i trenutačne pokrete njegova tijela, a često, takvo je bilo zajedništvo u kojem su živjeli, snaga Buckova pogleda bijaše takva da bi Thornton okrenuo glavu i uzvratio mu pogled, bez jedne riječi, a u očima mu se iskrilo što srce osjeća, kao što se iskrilo i u Buckovim. Dugo poslije svog izbavljanja, Buck nije volio da Johna Thorntona gubi s očiju. Od časa kad bi ovaj izašao ispod šatora pa sve dok ponovno ne bi onamo ušao, Buck ga je pratio s ustopice. Otkako je došao na sjever, njegovi su se gospodari smjenjivali i otud se u njem rodila bojazan da ni jedan gospodar nije stalan, nego da su svi prolazni. Bojao se da će Thorntonu nestati iz njegova života kao što su nestali Perrault i François, kao što je iščezao škotski mješanac. Čak i noću u snovima progonio ga taj strah. Tada bi se trzao od sna i kroz studen se provlačio do šatorskoga krila gdje bi zastajao i osluškivao kako mu gospodar diše. No, unatoč toj velikoj ljubavi što je osjećao prema Johnu Thorntonu, a što ono se činila da pokazuje blagi utjecaj civilizacije, zov divljine, što ga je sjever u njemu potaknuo, ostao je živ i djelatan. Vjernost i odanost, te osobine što su rođene kraj vatre i pod krovom, živjele su u njemu, no uza sve to zadržao je divljinu i lukavost. Bijaše on plod divljine, iz divljine je i došao da čuči kraj Thorntonove vatre. Biješe više to negoli pas blagog juga, pas u kojega je civilizacija urazivala svoj pečat kroz pokoljenja i pokoljenja. Zbog svoje istinske velike ljubavi nije mogao ukradati toga čovjeka, ali je krao od svakog drugog, u svakom drugom logoru i ni časka se nije skanjivao. Lukavstvo mu je pomagalo da ga u krađi nisu otkrivali. I po glavi i po tijelu zarezali su ga zubi mnogih pasa, a borio se žestoko, kao i uvijek, još lukavije. Skita i Nig bijahu i odveć dobro čudni da bi se s njima zapodjevala kavga, a osim toga pripadahu Johnu Thorntonu. Ali strani pas, ma kakve je bio pasmine i ma kako hrabar, brzo je priznavao Buckovo prvenstvo. Ili mu se valjalo sa strašnim protivnikom boriti na život i smrt. A Buck ne poznavaše milosti. Dobro je naučio zakon toljage i zuba, te nikad nije zanemarivao kakvu prednost niti ustuknuo pred protivnikom s kojim se nasmrt zakvačio. Učio je on u špica i u prvih policijskih i poštanskih pasa koji su iskušali borbu, te je znao da nema nikakva srednjeg puta. Morao je ili biti gospodar ili se pomiriti s tim da drugi njime gospodari, a pokazati samilost slabost je. Milosrđa nije bilo u iskonskom životu. On se krivo uzima kao strah i takve greške vode u smrt. Ubij ili ću te ubiti, pojedi ili će te pojesti, to je bio zakon, a toj zapovjedi iz davnine vremena Buck se pokoravao. Bio je stariji nego što to pokazuju dani, kojih je svjetlost vidio, i dasi što ih je udahnuo. On je vezivao prošlost sa sadašnjošću, a vječnost, što bijaše za njim, kucala je krozanj silno udarajući u ritmu po kojem se on upravljao, kao što su se upravljale plime i godišnja doba. Sjedio je kraj Thorntonove vatre, on, pas širokih grudi, bijelih zubi i duge dlake,
ali iza njega bijahu sjene svih mogućih pasa, poluvukova i divljih kurjaka, što navaljuju i kušaju ukus mesa koje on jede i žeđaju za vodom koju on pije. Njuše vjetar zajedno s njime, osluškuju i kazuju mu šumove, što ih proizvodi divlji život u šumi. Određuju mu čud i raspoloženje, upravljaju njegove korake, liježu na počinak zajedno s njime, snivaju s njime i bez njega, postaju i sami tvarju njegovih snova. Tako su ga te sjene uporno dozivale, da se sa svakim danom ljudi i njihovi zahtjevi udaljavahu od njega. Duboko u šumi odlijegao je neki zov, tajanstveno prodoran i zamamljiv, tako da je Bak osjećao da mu valja okrenuti leđa vatri, ostaviti utabanu zemlju oko nje i jurnuti u šumu. I dalje, sve dalje, ne znajući ni sam kamo i zašto. Nije ni bio rad znati kamo i zašto, jer je zov odjekivao zapovjedno duboko u šumi. No kad god je stigao do meke i neugažene zemlje u šumi, do zelenog hlada u njoj, ljubav prema Johnu Thorntonu opet ga vraćala vatrim. Samo ga je Thornton zadržavao. Ostalo čovječanstvo nije mu ništa značilo. Putnici, što bi slučajno onuda navratili, mogli su ga hvaliti ili milovati. On je to podnosio hladno, ali kad bi ga tko god više tetošio, Bak bi ustao te se udaljio. Kad su Thorntonovi drugovi Hans i Pete stigli nadugo očekivanoj splavi, Bak ih ne htjede ni pogledati dok nije vidio da su bliski Thorntonu. Otad ih je nekako podnosio, ne opirujući se i primajući njihovu miloštu, kao da je sam prema njima pokazuje time što je od njih prima. Bijahu to ljudi plemeniti kao i Thornton, bliski zemlji, ljudi koji misle jednostavno, a vide jasno. Još prije nego što su se na splavi spustili kraj pilane u Dawsonu, shvatili su Baka i njegove postupke, te nisu bili uporni u tome da s njime uspostave usrdno prijateljstvo, kakvo održavaju sa Skeetom i Nigom. Bakova ljubav prema Thorntonu kao da je sve više rasla. Thornton, jedini između njih, mogao mu je staviti tovar na leđa za ljetnog putovanja. Ništa Baku ne bijaše previše kad je Thornton zapovjedao. Jednog dana bijahu se dogovorili da dobit od splavi dijele sa zajmodavcem, pa su iz Dawsona pošli put gornjeg toka rijeke Tanane. Ljudi se i psi nalažahu na vrhu strmeni što se 300 stopa okomito rušila u kameno podnožje. Thornton je sjedio blizu ruba, a Bak mu je bio kraj ramena. Pade mu na besmislen hir, te Hansa i Pita upozori na pokus što je naumio. Skoči Bak, zapovjedi, mahnu rukom pa je ispruži iznad prosjekline. Časa kasnije na samom se rubu rvao s Bakom koji je pošao da izvrši zapovjed dok su ih Hans i Pete vukli nazad u sigurnost. Strašno, izusti Pete, pošto je sve prošlo i pošto im se povratio dah. Thornton odmahnu glavom i reče, ne, to je divno, a i strašno. Znate, ponekad se upravo bojim. Nisam rad niti bih se usudio na te ruku spustiti kad je on u blizini, zaključi Pete, pokazujući glavom prema Baku. Ni ja, svega mi, potvrde Hans. U Circle Cityu, još prije nego što je godina minula, Peteovo se mišljenje pokazalo opravdanim. Burton, zvani Crni, čovjek zločudan i opak, zapodjevao je u krčmi svađu s nekim došljakom nenaviklim na nevolje, a Thornton je dobroćudno stao među njih. Bak je, kao i obično, ležao u kutu s glavom na šapama i promatrao svaki pokret svoga gospodara. Burton ga bez ikakve opomene udari trgnuvši rukom ravno iz ramena. Thornton zaglavinja te bi pao da se nije primio za ogradu na tezgi. Svi koji su se ondje nalazili čuše nešto što ne biješe ni lavež ni kevtanje, a najbolje bi se moglo opisati kao rikam. Čuše riku i vidješe kako je Bakovo tijelo skočilo ovis kad se odbio od podada Bartona ščepa za gušu. Čovjek je umakao smrti tako što se nagonski zaklonio rukom, ali je bio bačen na leđa, strovalio se na pod s Bakom na sebe. Bak ispusti ruku koju bjaše zubima uklještio pa opet jurnu na grlo.
Sad je čovjek uspio da se samo djelomično zaštiti, pa mu vrat ostade dobrano zaderan. Prisutni navališe na Baka te ga otjeraše, no dok je liječnik zaustavljao krv, Bak je obilazio gore dolje strahovito režeći nakan da opet jurne, sve dok ga ljudi u bojnom redu stoljagama u rukama ne prisiliše da uzmakne. Odmah se održao rudarski sastanak na kojem se ustanovilo da je pas bio zaista izazvan, pa su tako Baka oslobodile. Ali je time Bak stekao glas i od onda mu ime spominjahu u svakome logoru na Aljaski. Kasnije, te iste jeseni, spasio je Thorntonu život sasvim drugačije. Trojica drugova spuštahu dug i uzak čamac niz opasan odsjek na brzacima rijeke 40 Mile. Hans i Pete iđahu obalom i od stabla do stabla zadržavahu čamac lakim i čvrstim konopom, dok je Thornton ostao u njem te pomoću čaklje upravljao spuštanjem i drugovima na obali dovikivao upute. Bak je trčao obalom usporedo s čamcem, sav u tjeskobi u 100 muka, ni za čas ne skidajući oka sa svoga gospodara. Na jednom osobito teškom odsječku gdje se podvodni greben pomolio na površini, Hans je otpustio konop i držeći mu kraj u ruci potrčao obalom da zaustavi čamac kad ovaj prođe mimo grebena. Čamac prođe pokraj grebena i već je jurio niz vodu maticom što je tekla brzo kao voda u mlinskom jazu kad ga je Hans zaustavio, ali prenaglo. Čamac zatitra, prevrnu se, pa se onako izvrnut s dnom okrenutim gore poče primicati obali, dok je Thorntona, izbačenog iz čamca, matica povukla prema najgorem dijelu brzaca, gdje se u mahnitom rušenju vode ni jedan plivač ne bi spasio. Bak je istog časka skočio u vodu i poslije 300 jarda, posred divlje kovitlanja vode, prestigao Thorntona. Kad je osjetio da mu se gospodar uhvatio za rep, Bak se okrene obali plivajući svojom divnom snagom. No primicanje obali bijaše sporo, a odmicanje neizvodno, začudo brzo. Kobna huka dopiraše odozdo, gdje je divlja matica bivala još mahnitija i razbijala se u mlazeve i rasprskavala nadirujući kroz stijene kao kroz zupce kakva golemog češlja. Voda se na početku posljednjeg brzaca strahovito slijevala. Thornton je znao da se ne može dokopati obale. Stoga bijesno zagrabe preko jedne stijene, ozlijedi se o drugu i snažno udario treću. Objema se uhvatio njezina klizavog vrha, pustio Baka pa mu iznad huke zapijene vode viknuo: "Bježi, Bak, bježi!" Bak nije mogao da se uhvati i zadrži. Struja ga povuče, a on se očajno poče boriti da se otme, ali nije bilo moguće vratiti se. Kad je čuo kako Thornton ponavlja zapovjed, on dijelom iskoči iz vode i visoko podiže glavu, kao da ga želi vidjeti još posljednji put, a onda poslušno okrenu prema obali. Plivao je snažno, te ga Pete i Hans izvukoše na obalu upravo na onom mjestu gdje je prestala mogućnost plivanja, a počinjala propast. Thorntonovi su drugovi znali da je vrijeme koliko se čovjek može držati one klizave stijene, a protiv onako silne struje samo stvar minuta, pa su pojurili uz obalu što su mogli brže do mjesta podaleko iznad stijene za koju se Thornton uhvatio. Konop kojim su usporavali kretanje čamca privezaše Baku oko vrata i ramena oprezno da ga ne bi ugušio i da mu u plivanju ne bi smetao, pa ga gurnuše u rijeku. Bak hrabro zapliva, ali nije dovoljno usmjerio u struju. Razabrao je grešku kad je već bilo kasno. Thornton se nalazio udaljen s još svega 5-6 zamaha, a njega je Baka voda nosila dalje i tu ništa nije mogao. Hans je odmah pritegnuo konop kao da je čamac posrijedi. Kako se konop zategnuo usred struje, Bak bijaše povučen pod vodu i tako ostade ispod površine, sve dok tijelom nije naletio na obalu, je ga izvukoše. Bio se napol zagušio, pa Hans i Pete prionoše da iz njega izliju vodu i da mu povrate dah. Pokušao je ustati, ali je zateturao i pao. Slabašan zvuk Thorntonova glasa dopre do njih. Premda nisu mogli uhvatiti riječi, znali su da je na izmaku snage.
Na Baka je glas njegova gospodara djelovao poput električnog udara. Skočio je na noge i zagrabio uz obalu ispred ljudi do mjesta s kojeg je prvi put prošao. Opet mu privezaše konop pa ga pustiše, a on i opet zapliva, ali sada ravno u maticu. Jednom je krivo izračunao, neće greške ponoviti. Hans je popustio uže, ali je pazio da više ne bude onako olabavljeno, a Pete je vodio brigu o tome da se ne zamrsi. Buck je plivao dok nije dostigao pravac u kojem se nalazio Thornton, a onda se okrenuo i poput brzovlaka pojuren iz vodu prema njemu. Thornton ga je vidio gdje dolazi i čim je Buck poput kakve bijače udario on sa svom snagom matice za sebe, on ispruži ruke i objema obujmi kudravi vrat. Hans je zategao konop omotavši ga oko drveta, a pas i njegov gospodar biše povučeni pod vodu. Dušili su se i davili, sad jedan nozgor, sad opet drugi, vučeni po stjenovitu dnu i udarajući o kamenje i panjeve, dok ih ne izvukoše na obalu. I Thorntona su dvojica drugova valjano trljala, položivši ga okrenuta želucem naniže preko nekog debla što ga je voda nanijela. Čim je otvorio oči, najprije pogledao Bucka, nad čim je opuštenim i kanda beživotnim tijelom Nig počeo zavijati, a Skita mu lizati mokro lice i sklopljene vjeđe. Thornton i sam bijaše sav izubijan i pun ozljeda, ali je, kad su ga poveli psu, pomno pregledao Buckovo tijelo te našao da su mu slomina 3 rebra. Odluka je tu, najavi on. Upravo ćemo ovdje udariti tabor. I utaboriše se ondje i ostadoše ondje dok Bucku rebra nisu zarasla i dok se opet nije za put osposobio. Te zime u Dawsonu Buck bijaše junak novog pothvata, možda i ne onako slavnog, ali pothvata koji mu se ime još više uznijelo na totemskom skupu aljaskanske slave. Taj je pothvat bio na osobitu radost trojice ljudi. Njima je naime trebala oprema do koje su tako došli, pa su se mogli otisnuti na odavno priželjkivan put na djevičanski istok, gdje se kopači još ne bijahu pojavili. Sve je nastalo tako što se u krčmi Eldorado čavrljalo i o svačem preklapalo, pa su se neki razmetljivo hvalili svojim psima ljubimcima. Buck, o kojem se glas svuda pronio, bijaše im na nišanu, pa je Thorntonu trebalo valjano ga braniti. Nakon 1,5 sata neki čovjek počeo uvjeravati kako njegov pas može povući saonice sa 500 funti tereta i s njima poći dalje. Drugi se hvalio da bi njegov pas mogao krenuti sa 600, treći povisi teret na 700 funti. Da, velika mi čuda, prezirno će na to Thornton. Buck može krenuti s 1000 funti. I da pokrene zaleđene saonice i da ih tegli 100 jarda, priupita Matthewson, kopač zlata koji se obogatio, onaj što on se hvalisao sa 700. I da pokrene zaleđene saonice i da ih tegli 100 jarda, hladno potvrdi John Thornton. Dobro je, prihvati Matthewson polako i promišljeno, tako da ga svi mogahu čuti. Hajde u $1000 da ne može, evo ih. To reče pa na stol baci vrećicu zlatnih zrnaca, a bijaše ona kao kakva povelika kobasica. Nitko ni da progovori. Thorntonovu hvalisanju, ako to bijaše hvalisanje, bačen je izazov. Čutio je kako mu topla krv nadolazi u lice. Jezik ga je povukao. Nije zaista znao može li Buck povući 1000 funti tereta. To je 0,5 tone. Strahovitost toga tovara prestravila ga. Njegova je vjera u Buckovu snagu bila velika i često je mislio da Buck može povući toliki tovar, ali se još nikad nije našao naprama takvoj mogućnosti kao evo sada, kad su u nj uprti pogledi kakve 12 ljudi što njemu čekaju. A po vrhu nije imao $1000, niti su ih imali ni Hans ni Pete. Moje su saonice vani, na njima je 20 vreća brašna, svaka vreća 50 funti. Proslijedi Matthewson surovo neposredno. Neka te dakle ništa ne smeta. Thornton ne uzvrati. Nije znao što bi odgovorio. Išao je pogledom od jednog lica do drugoga, nesabrano, kao čovjek koga je ostavila moć mišljenja i koji sada negdje traži ono što bi ga opet pokrenulo.
Pogled mu se zaustavi na licu Jima O'Briena, koji bijaše jedan od kraljeva zlatnih rudnika i stari Thorntonov drug. To mu bijaše milji znak koji ga kanda pokrenu da učini nešto što ni u snu ne bi pomislio. Možeš li mi uzajmiti 1000? Upita gotovo šapćući. Dakako, odgovori O'Brien i lupnu nabijenom vrećicom pokraj Matthewsonove i nadoveza. Eto ih, premda, Johne, ja malo vjerujem da životinja može izvesti taj pothvat. Eldorado učast opustje. Svi iziđoše na ulicu da gledaju taj pokus. Ostaviše stolove, a trgovci i lugari stupiše naprijed da vide ishod oklade i da se i sami klade. Nekoliko stotina ljudi u krznu i u rukavicama natislo se oko saonica na maloj udaljenosti. Matthewsonove saonice, natovarene s 1000 funti brašna, stajahu vani već 2 sata, pa su se na žestokoj studeni bijaše 60 ispod ništice, salinci čvrsto zaledili za tvrdo ugaženi snijeg. Naokolo se nudile oklade od 2:1 da bak neće pokrenuti saonice. Nastade raspravljanje o tome što se ima razumjeti pod riječju pokrenuti. O'Brien kazivaše da Thornton ima pravo salince osloboditi leda, a onda Buck treba pokrenuti saonice, maknuti ih s mrtve točke. Matthewson je tvrdio da se pod onom riječju podrazumijeva i oslobađanje salinaca. Sam ih pas mora osloboditi leda. Većina ljudi što su pribivali okladi izjasni se u njihovu korist, a na to se oklade naokolo popeše na 3:1 protiv Bucka. Nudile su se takve oklade, ali ih nitko nije prihvaćao, jer nitko nije vjerovao da je Buck kadar izvesti ovaj pothvat. Thornton se zaletio kad je prihvatio tu okladu, pa je zapeo u sumnju. Sada, kad je gledao teške saonice, tu golu zbilju pred očima, s potpunom zapregom od 10 pasa, savjenih u snijegu ispred saonica, Buckova mu se zadaća činila još nemogućnijom. Matthewson se pobjednički sjao. 3:1, objavio on. Domećem još 1000 na okladu, Thorntone, što veliš? Thorntonu se na licu odražavala sumnja, ali je u njemu bio izazvan borbeni duh. Borbeni duh što se uzvija iznad svake nejednakosti, ne poznaje nemogućnosti, oglušuje se o sve osim o bojni poklik. On pozva Hensa i pita. Njihove vrećice bijahu tanke. Trojica drugova mogahu sastaviti svega $200. To im je bio sav imutak u to vrijeme kad ih sreća nije služila. Ali se nisu skanjivali da tih $200 stave pokraj Matthewsonovih 600. Ispregoše onu 10 pasa, a njihovo mjesto dođe Buck s vlastitom opremom. Uzbuđenost što je sve obuzela prešla je i na njega. Osjećao je da mu sad nekako valja izvesti golem pothvat za Johna Thorntona. Romor divljenja poprati njegovu sjajnu pojavu. Bijaše sasvim čioni unče suvišna mesa, 150 funti, koliko je sada težio, bijahu 150 funti čvrstine i snage. Krzno mu se prelivalo sjajem kao da je svileno, napolna kostrešena dlaka, niza šiju i po plećima, podizala se kanda sa svakim pokretom, te se činilo da svaka vlast naprosto oživljuje od obilja snage i jedrine. Široka prsa i snažne prednje noge bijahu u razmjeru s ostalim tijelom, na kojem se mišići ocrtavahu u čvrstim klupcima ispod kože. Ljudi opipavahu te mišiće i kazivahu da su tvrdi poput željeza. I oklade protiv Bucka počeše sa 3:1 padati na 2:1. Svega mu, gospodine, poče jezikom zapletati neki član najnovije dinastije, neki kralj u trgovini psima. Evo vam 800 za nj, gospodine, 800, tako kako stoji. Thornton na to samo odmahnu glavom i stupi Bucku sa strane. Treba da se makneš od njega, stade prosvjedovati Matthewson. Pošteno valja igrati s dosta mjesta. Mnoštvo ušutje. Mogahu se čuti jedino glasovi kartaša kako utaman nude 2:1. Svatko je priznavao da je Buck divna životinja, no ipak 20 vreća brašna, svaka po 50 funti, previše je opsezalo u njihovim očima da bi odriješili kese. Thornton kleknu Bucku sa strane.
Uze mu glavu među dlanove i prisloni svoje lice uz njegovo. Nije ga veselo zatresao kako mu bijaše u navadi, niti ga je karao odmila, ali mu jes na uho šaptao. Kao što me voliš, Bak, kao što me voliš. To mu je prošaptao. Bak zaskvrča od suzdržanog žara i odanosti. Skupljeni gledaoci radoznalo promatrahu. Stvar postaše tajanstvenom, činila se kao kakva čarolija. Kad je Thornton ustao, Bak mu čeljustima uhvati ruku u rukavici, stisnuo je zubima i polako pusti, napol oklijevajući. Bijaše to odgovor, izražen ne riječima nego ljubavlju. Thornton dobrano korak nazad. Naprijed, Bak, reče Thornton. Bak zategnu konope pa ih popusti za koji palac. Tako bijaše navikao. Gi! Oštro se razliježe Thorntonov glas u napetoj tišini. Bak zaokrenu desno i onda se baci naprijed, na što se zateže konopaca, Bakovih se 150 funti zaostavi u naglom trzaju. Tovar se na saonicama potrese, a ispod salinaca začu se hrskanje i pucketanje. Lijevo naprijed, podviknu Thornton. Bak ponovi manevar, ali sada ulijevo. Pucketanje prijeđe u pucanje, saonice se zakrenuše, a salinci kliznuše i zadrmaše nekoliko palaca u stranu. Saonice sad bijahu oslobođene leda. Gledaocima zastade dah, ali nisu toga bili svjesni. A sada marš! Thorntonova zapovjed odjeknu kao pucanje samokresa. Bak se bacio naprijed i zategao konope naglim udarcem, od kojega sve zaškripje. Cijelo mu se tijelo skupilo u strahovit napor, mišići se previjali i krčili kao kakva živa stvorenja pod svilenastim njegovim krznom. Široka mu prsa nisko polegla tlu, glavom zapeo toliko naprijed da i ona bijaše ponisko. Noge mu mahnito grebale i noktima zadirale u tvrdo zaleđeni snijeg, ostavljajući u njemu usporedne brazde. Saonice se zanjihaše i potresoše na pol pokrenute. Jedna mu se noga okliznu, a jedan čovjek glasno uzdahnu. Onda saonice krenuše. Činilo se da se pokreću u nizu brzih trzaja, premda više nikako nisu sasvim zastale. Pol palca, palac, 2 palca. Trzaji se očito umanjiše kako su saonice dobivale pokretnu silu. Bak zape dok se pomicanje najposlije ne pretvori u postojano kretanje. Gledaoci zinuše i opet počeše disati i nesvjesni toga da im se na časak zaustavio dah. Thornton je trčao za saonicama i bodrio Baka kratkim riječima. Udaljenost bijaše izmjerena i kad se Bak primicao hrpi ogrjevnog drva, što je označavala udaljenost od 100 jarda, radosni usklici postadoše sve češći i jači, dok se na posljedku ne prolomiše u opće klicanje kad je Bak prošao pokraj hrpe i na zapovjed stao. Svaki je čovjek bučio od veselja, čak i Matthewson. Šeširi i rukavice poletješe uvis. Ljudi se rukovahu svejedno tko s kime, sve kipteći od radosti što se pretvorila u opći žamor. Thornton kleknu kraj Baka. S glavom uz njegovu poče ga tresti tamo amo. Gledaoci što su onamo pobrzali, čuše ga gdje Baka kara dugo i žarko, nježno i s mnogo ljubavi. Svega mu, gospodine, tako mu svega, zaplete jezikom onaj kralj u trgovini psima. Evo vam 1000 za njega, gospodine, 1000, gospodine, 1200. Thornton ustade, oči mu se orosile, a suze kojih nije krio potekle mu niz obraze. Nipošto, gospodine, reče on kralju, idite do vraga, gospodine, to je najbolje što vam mogu kazati. Bak uze među zube Thorntonovu šaku. Thornton ga drmaše tamo amo. Gledaoci, kao da su svi nadahnuti istim poticajem, ukloniše se na pristojnu udaljenost. Nisu više bili nepažljivi, nisu više htjeli smetati.